Sanjang sakit apa? Ada nama yang boleh itu. Apa nak? Nak pisau cewa ni kan nak jadi semua. Ini cuma pun saya bang, betul. Hangsi kan nanti tu media tu masih ni, kira pibar pilo. Jadi nanti tu nak pasang opor tu me, kita opor cipi pen. Ada kan nanti tu nak beli. Hei, pasal just semet. Nanti tu pomsi bang si pen tu nak kira pibar pilo. Ini lepas tu sudah Karlitang Honsing Teron, alang li Sam-Am-Habe lo, alang li pini lu tu macam kemo pon angkok, thek lah lo, alang li pan li tu cing hon, pik posi, alang li pan kang hon, pik ang thek, nak ni tu pini bangso celebration, mati lo bangso kachekimo pon, sign beng pon lo, alang li kedam tang, aningkan 2023 ni kan, tadi si pin atumi kajong program lo, January 1st hari ni si alang li pila bangso pila heaven cuai lo. Apa sila bang sir ni aphan ni tung asal alang pancing hon pik apa si alang lephan tung tu modu nang theke doan pini don rap apa rong si ru gusi akan doan alang tu macam ni thek alang ni jurpo pi kadu kan tung pang rong si pin la bang so mai lu thipon tempon letum record tengken kelongpon ke lahelo alang ni penang alang ni schooling life or pen labong se alang li mesen abang phu pusin letum longdam aban alang li schooling open tame alang li thang akar bia jutang kering ji aphan nimrokom ki mesen ji aphan aban alang li Sam-Am-Habe man dengdet pusita alang li dhormalam pu pin pen Christian ave Hongari ave Hindu ave Muslim ave Sikh ave alang li kang hon sinat si pini lo so alang li tingan tame paklang pon lo aban alang li klem badam pon penang political long sta alang ni cerabun pen political long cerabun na teng record pen kelong pon sta me message thek namong lo pen hejong tame penang tum testimony ke than long pen alang li kai lam ko than long pen sta me alang li paklang pon je ongdung tu men paklang pon lo penang hur alang li ke mission activities ka paklang pen jok alang li phan isi ke thedung powerful asan alang li pini government cerapon bom kachari pon bom tum sita alang li phan abon sing hon pon lo taben ongdung tum alang li tum pen alang li pen jok ongdung kerap long pon lo pasi alang li ma jong ta ongdung tum pen testimony je than pon tang lo tapen ini tu mas tame ningduk pipon ma alang li laposon ke claim ke dam laposon abang phu lamang so pure hepian mal alang li ke dam nang jui ke isi ke thedung ningduk ta ni likem long dolo sita ni tum mending the thu bang la hello monit thi sita akar jong gerenget aposi pini tirim kang duga kam bapenalang li kar jong sonsi chomreng me phareng me keleng jia phanan akam asai anta arna mardeng pena hirjume kyongdung kelong jia phan ke pini ado ve ni litum stame arna mang nusta hirjume ke hang ni la kado ve pini atong atom phanan aphan ke na hello ni litum mesen pen kedo tha tha ni litum arrangement thek the aben mesen hormu kichu son an kini litum chugi juna phanstan to mesen ven pi pajil pon thek the jita hai setanil tum kado ve phanil tum ki ru pi kela hello mesen pen methang pir thelong muni tum ke kreng ji phan kai ta ke biji abason si do seta methang asai chi usi pini lebang so litum alang li phan ke chiki mo pon lebang so arni long alang tum ngajitong dum thek pot la kado ve phan tame bihek pen hasaru phan anta nil tum hem tunisi hembang asi pen ninga klong pen akiru pi ko Itum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.